Siporo nidatwara igikombe ndagurira abakunzi b'umupira w'amaguru mituweli 100. Rayon Sport nidatwara igikombe uragurira iki gikombe cy'uyu mugoroba, this afternoon ko kantu gafatiwe ashiraho na kamera yanjye gusa, iriho kamera yanjye gusa ni iyihe iva n'iyi reka mbivuge tunarebana neza. Rayon Sport ifite match ya finale saa 12 z'umugoroba, match turi buze gukina n'ikipe ya APR. Rayon Sport nidatwara igikombe cya Peace Cup nzagaruka hano muri izi studio ngure mitiweli 100 nziha abakunzi b'umupira w'amaguru. Adolphe yuzuza imyuka tera intambwe imwe ebyiri eshatu aragabanya Suma funga nyuma y'ikosa rya penaliti Suma yuzuza imyuka abari umuzamu wa Adolphe amukubita icyitwa contre pied aramubaza ati Adolphe umvati Adolphe aramubaza ati Shebolike Rayon Sport kimwe APR ubusa. APR FC yongeye gukora amateka nyuma yo gutsinda Rayon Sport ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro 2026. Ni umukino wabereye muri Stade Amahoro kuri uyu wa gatandatu. Ni umukino wari urimo ibihe bikomeye, penalty, ibyishimo, amarira n'impaka nyinshi. Rayon Sport yabanje gufungura amazamu kuri penalty ya Ndikumana Asumani, ariko William Togwi aza kwishyura. Ishyurira APR mbere yuko byose birangirira muri penalty zafashwe n'izashenguye benshi. Ese na yahe makosa yakozwe na equipe ya Rayon Sport? Ese APR FC yongeye kwerekana ubunararibonye ku mukino ikomeye by'umwihariko mu gikombe cy'amahoro cyangwa se muri Stade Amahoro? Mbese menya uko umukino wose wagenze, ibihe by'ingenzi, analyse yuzuye n'ibitekerezo bishyushye. Ese nyuma yo gutsindwa kwa Rayon Sport n'iki kiri bukurikireho? Ese APR FC yo yatsinze umukino w'umerita nyuma yo gutsinda n'iki kiri bukurikireho? Ibi byose icyo ngusabye ni ugutera agatebe ukaniza iminota mikeya tukabyinjiramo. Uyu mukino wari uryoshye. Ubundi Stade Amahoro yari yuzuye ari uruvunganzoka, abafana bambaye ubururu n'umweru, abandi bambaye umweru n'umukara. Byari birenze umukino, yari intambara y'amateka, ishema ndetse n'igikombe. Kuri uyu wa nyuma w'igikombe cy'amahoro rero, amakipe yombi ukara birakomeye mu gihugu, amakipe birakomeye kurusha yandi mu Rwanda. APR FC na Rayon Sport yongeye guhurira mu mukino watumye imitima y'abafana ihagarara inshuro nyinshi. Umusifuzi agitangiza umukino, amakipe yombi yahise yerekana ko nta nimwe yaje gukina ahubwo yaje gushaka igikombe.
APR FC yatangiye ifite umuvuduko ishaka kwiharira umupira no gusatira izamu rya Rayon Sport. Ku munota wa 4 gusa Memel Raouf Dao yahaye umupira mwiza Ruboneka Jean Bosco. Abafana ba APR FC bahagurutse biteguye ko ari igitego, ariko bamyugariro ba Rayon Sport batabaye muri iyo minota maze igitego nticyajyamo. Rayon Sport nayo ntabwo bari yicaye. Uwo bita Ndikumana Sumani Umurundi, umwe mu bakinnyi bafite icyizere cy'abafana, yakomeje gushaka inzira yakwinjiramo yinjiriye mu bwugarizi bwa APR FC. Uko iminota rero yagendaga ishira, umukino warushagaho gushyuha. APR FC irusha Rayon Sport guhererekanya umupira neza, ariko ibintu Murera yakomeje kugenda ishaka uburyo bwo yaza gutunguranamo. Hanyuma haje kuza mu minota ya nyuma y'igice cya mbere, ku minota 43 abafana ba Murera basakuje cyane. Tony Kitoga yahereje umupira mwiza cyane Asumani Ndikumana yinjira mu rubuga rw'amahina, umunyezamu Hakizimana Adolphe agerageza kukuramo, ari naho yaje gukorera ikosa. Uzi cyabaye? Umusifuzi yaje gutanga penalty. Stade yose yahise ihinduka nk'ituritse. Abafana ba Rayon Sport namwe murabazi, barishima batangira kuririmba. Ndikumana Asumani rero yegereye umupira akubita ishoti riremereye cyane, ngo yari penalty. Igitego cya Rayon Sport cyahise kijyamo ubwo ngubwo ku minota 43 nyine. Abafana ba Murera rero batangiye kwizihirwa, indirimbo zivuga zishongora kuri APR FC, ibyishimo birasesekara muri Stade Amahoro, dore ko bari benshi cyane kurusha ba APR FC. Igice cya mbere rero cyarangira Sport iri imbere, benshi batangira kwibaza batese APR iraza kubasha kugaruka maze yerekana ubukaka n'ubushongore bwayo. Ariko ikipe y'ingabo z'igihugu yari yavuze ijambo ryayo rya nyuma. Muri make nta kintu abarayo bari bwabone. Igice cya kabiri gitangira, APR FC yagarukanye ubukana mbese budasanzwe. Basatiraga impande zose bashaka igitego cyo kwishyura. Byageze ku minota 49 ibintu birahinduka. Bamwita Ruboneka Jean Bosco yazamuye umupira mwiza cyane William Togwi aterekaho umutwe. Ubwo nta kindi cyari kibaye, nabwo igitego cya APR cyari kinjiye. Abafana ba APR FC basimbukanye ibyishimo, umukino wongera gutangira bundi bushyashya. Nyuma yaho ariko umukino wabaye nk'intambara nyayo, amahirwe ku mpande zombi, amashoti aremereye ku mpande zombi, gutabara kw'abanyezamu bombi, imvune, impinduka n'ibindi. Mbese uyu mukino wari intambara ikomeye nk'izindi. Bigeze ku minota 68 bamwita Aziz Bassan yarasigaranye n'umunyezamu wenyine. Abafana ba Rayon Sport bari babonye igitego, ariko ibintu birahinduka. Umukinnyi aranyerera, amahirwe ashirira aho ngaho. Uyu munota 68 abafana ba Rayon Sport ntago bazawibagirwa, kuko bahushije uburyo bwari bwabazwe. Ibintu byose byatumye amakosa bashyira kuri Aziz Bassan wahushije kino gitego, wenda cyari guhindura umukino. Nyuma yaho gato APR FC nayo yakomeje gusatira. Mugisha Gilbert, Jibril Watara na bagenzi babo bashakishije igitego cy'itsinzi, ariko ubwugarizi bwa Rayon Sport bukomeza kwihagararaho babera ibamba. Mu minota ya nyuma rero yabaye iy'abafite umutima ukomeye gusa. Ku minota 89 Ndikumana Sumani yabonye uburyo bukomeye imbere y'izamu, arekura ishoti, ariko Jinusu aratabara, igitego nticyajyamo. Nyuma yaho gato nanone Mugisha Didier nawe yaje kurekura ishoti rikomeye cyane, ariko Hakizimana Adolphe arabyama arikuramo. Umusifuzi rero yaje guhuha mu ifirimbi, minota 90 ari igitego kimwe kuri kimwe. Bisa nkaho Rayon Sport urugendo rutayihiriye, kubera yuko muri iki gice cya kabiri yabonye uburyo bwinshi cyane, ariko ntiyabubyaza umusaruro. Ubwo ikintu cyagombaga gukurikira nyuma y'iminota 90 cyagombaga kwemeza abantu, kuko umupira warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe, cyari gisigaye kwemeza abantu ni penalty. Abafana bose bahise bafata mu mutwe, n'ababeshye nta muntu n'umwe wikundira penalty, nta muntu n'umwe utaruhangayitse muri iyi minota. Abantu bose bari muri stade bari bacecetse bategereje kureba uko biri burangire.
penaliti rero zatangiye ku gitutu gikomeye. Rayon Sport itangira neza ariko ibintu byaje guhinduka ubwo Kwizera Olivier yaje gutera penaliti ya ruwa kabiri, maze Hakizimana Adolphe ayikuramo. Hashize akanya Ndikumana nawe atera penaliti, umunyezamu wa APR FC yongeye kwitabara. APR yaje kubona amahirwe yo kurangiza byose. Denis Omed yegera umupira, stade yose iraceceka, atera ishoti, maze nta kindi cyabaye nuko Denis Omed yayinjije. APR FC rero byashatse kuvuga yuko yegukanye igikombe cy'amahoro kuri penaliti enye zose kuri ebyiri. Abakinnyi ba APR FC birukase mu kibuga, abafana baraturika mu byishimo, mu gihe ku ruhande rwa Rayon Sport yari amarira gusa, agahinda n'inzozi zasenyutse. APR FC yabashije kongera kwandika amateka yayo hano kuri Stade Amahoro, yongeye kwerekana impamvu ari imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Ese Rayon Sport yakoze ayahe makosa? Ese penaliti nizo zayigambariye? Ese APR FC yongeye kwerekana ko ifite ubunararibonye bwayo ku gikombe cy'amahoro ndetse no muri Stade Amahoro? Igitekerezo cyawe ndakishimira kugisoma. Ikindi kandi mwibuke ko ibitekerezo byanyu ko biri